Oh, kesalahan nih kita ada dengan cara itu kecil. Ini lembangan ini lah. Ayo, ayo. Ini ke rumah aja lu. Olahraga yuk. Pakai nahan lagana yuk. Talem bobe. Gas. Berasa nahan batu nak. Nggak sedek batu nek tanah yang penting kelimpung be. Oh itu nahan batu nak enggak. Yuk batu nak yuk. Oh sih bawa. Ayo. Wih, jangan lah. Wih, kita kanain gitu. Alhamdulillah. Yuk batu nak yuk. Bisa lah betul lah di bunga ini cekanan bareng deh lah. Gerenangan gitu. Nggak sekedang enangan lah. Oh sekedang. Ya ayo. Gerak tepung. 1, 2, 3. Wah. Ayo siap menang. Udah banyak kali itu. Aja sana. Woi, saya tak. Ala gaing bae. Rewuh gawean. Mana budak yo? Sama ala gaing. Yo saya ya. Oh nyawa kuari ajuri. Yo saya. Ayo. Ih. Lah, kecil lebih lah. Jadi mau jalan mana mas? Jadi banyak. Kelimpung deh lah. Siapa tadi mau beri itu kain bijak itu urut tadi beragam panjang gitu. Oh nggak saya ngangkat batu nala. Oh siapa tadi tuh? Kami udah berbejas ya. Oh. Kami sawah nih. Ini batu. Itu. Menang dia. Hah? Harus manis. Peak sepeng gitu. Manis benang ya mi batu nak. Timpuk mas ayo. Malah ini saya selanya nimpuk lah. Oh, udah kabur sih aman bisa itu. Oh. Woi, udah kabur woi. Sahade kita budak. Masyaallah. Ih, ala lunjak ati jelema. Dia usah saya. Wah, ini pasti curi beneran dia. Udah, aku kayak curinya. Oh, sedih ulah kabur jelema mana macul deui. Mana? Kadi ge. Ibuk di ulah. Ibuk di be. Kadi be ge. Mana macul di tuh? Pusing udah gendong, aing lompat ge. Ente tadi nyangan sih untung aing nyumput di dieu. Bodoh mun kanyawana ini dieu. Beak ber. Bala gede. Das kan deui. Mana batu di tuh? Capek gedeng. Aing be tuh. Ini sih beda. Aing tuh bisa lupa tuh suka aing pijalikeun. Podo siapa lah, aing capek. Mau satu nahan batulan nih. Nah, ini kira kan itu. Supaya ngeri kieu. Oh. Capek ya. Ada batu. Mau di be. Tapi aing bisa lupa tuh ini. Ah, coba be dagang. Aduh, kita likerin nambah deh, aduh. Aduh, nyeri. Siap kenahan diri baik. Kita likerin, baik. Tambahan, Wal. Bismillah, tarikan. Aduh. Sahade kita budak. Masyaallah, ieu jelema lalaga bae sih sah sih jelema. Aing leuleung jelema nekot kumaha. Woi, ja ieu jelema na poin kuari mah kapang gitu ya. Aduh. Lalaga aing bae. Sedih. Kedieu. Seneng lah. Adi yo masa justru kabur sudah bakal di tangan sekali yo. Tahu nggak sih kadinya? Diuk.
Ngalalaga aing ba, maksudnya nek naon ngalalaga aing. Ngganggu pagawean aing ba. Yo, siya yun, ngajakan yo. Siya nang ngajakan, nyala-nyalakan kain. Siyan mamitian, terus aing kita neangan batu, ini saya neangan. Ulah siring sedekeun. Pokona maduaan. Nek naon carana eta kitu ngalalaga aing. Pagawean apa kumaha? Orang melinu pegawaian ya, ker iseng be, ker lempangan tuh mantas ditu tuh mantas umpan cair, kesel. Orang kadi be lempang. Mama ke rumah tuh diganggu be. Eta mang benar. Iseng si iseng. Ngalalaga aing mah kos kitu kolot pan aing ngalalaga ku sia. Aing digebugan yang pacul ku aing saurang-saurang. Kepaham atuh lah. Digebuk make pacul segala tuh orang modar, digebuk make pacul mah. Banyak mantak modar digebuk jeung pacul. Sia mah pacul emang bisa ngamayahan ka sia aja moal meureun teh digebugan mah ku aing. Atuh bisa lah dibacok mah mama eta bapak bersapat betul. Atuh sia teh ngalalaga aing bae. Panangis kolot mun ngalalaga ku sia. Anjing. Aruh gawean sia. Saat kumaya di mana yang semarang nih. Siun nung si bacok doang make pacul. Kayaknya tadi kabur. Hei, Kapan suka yang pijal ibu tadi bapak tuh bisa kaburan buat ragam di ragam. apanya lagi? Nah, tambahan gue. Peronja. Ulah pahiri-hiri. Besing sakalian koe digebuk jeung pacul. Ngararaku bae sia jangan ngalalaga aing. Naon hesena tinggal ngaku doang. Itu mana semarang baik sana nasi. Aing bisa dikebuk doang di. Kabur pasti ditang gitu tangga isi kemana. Cek aing tadi ulah diganggu. Sian ngajakan. Sia. Ulah paherang-herang. Geus kanyahoan ku aing ku ari mah. Ulah kudu loba komentar ku kumaha. Ayo coba ka ditu tuh. Diuk na di ditu tuh. Nanggung lah mah. Ya kayo, ngilu. Di sini gebuk jeung pacul ku sekalian. Udah. Siapa? Udah. Ayo lagi. Siapa? Para rese amat kita udah enggak apa sekalian ku digebuk yo. Ang bisa hoy daripada digebuk ya. Ya. Yo, kurang beli ke. Di garuk. Yuk. Dia lain, Mang. Ayo ke sininya. Lalu ya. Ayo. Emang di dia tahu nih bapaknya banyak gerengit yo. Is, Diuk pa di dinya heulan. pada gerengit tuh orang cocokan Ke pindah kali itu. Pindah kali itu tuh. Heh, kudu baeng mah. Pindah, saya pindah. Ya, geus pindah nek naon kan ya. Ayeuna sek kieu. Maksudna nek naon ngalalaga aing. Pan aing keur macul, coba aing lamun jadi jelema jantungan kumaha. Pan meureun kaget, mun nyawa ku ari aya juri ngalalaga aing. Ya moal mungkin meureun. cek sawo jurig teh barang. Emang yang ngalah jurigna. Mana jurigna? Tah jurigna. Pego sia aing jurig lain. Sia meureun jurigna tah. Atuh bener tuh banget naga mirip apa mirip dah sedang jurigi. Emang sih geus pernah nampo jurig geus kumaha? Pernah iya dong banget sia ini. Sabae. Geus ulah dungdeng. Dia maksudnya nek minta hapura apa nek di parekan jeung pacul koe sekalian aing mah kagol ya. Ayo sira kumaha? Lalu jakal leutik. Pada kieu mi, minta hampura pe lah. Jangan diruyuk, rehe sia. Daripada ke urang dikadek, dipendam, mah sia. Lah nyengir bae geus sia. Itu untuk Mikir berapa? naon? Ayo tuh. Terus, Mang, urang minta hampura ya, Mang. Ayo guys, dihampura ku mamang ike mau ulah sekali-kali deui kieu nya. Besing digebug jeung pacul. Oh. Mantak ke hirup mah kudu ulah sok kalalaga jelema. Geus mah urang balik heula. Geus belegug. Sia. Mana teh? Goblok amat sia.